Sumaq p'unchay kachunqanpaq munasqa hermano, munasqa hermana kay paqarinpi. Parlarisun imatachus kay yachachiwanchik apóstol Pablo Diospaq parlaynimpi. Kaypi niwanchik hinata maychus kay qillqasqa kashan kay segunda Timoteo 2:3-4 nisqapi hinata niwanchik. Cristo Jesuspaq sumaq soldadun hina ima ñak'arimantapis ama qhipakuychu. Nimayqan soldadupis maqanakupi kaspaqa waq runaman wakikunchu. Imaraykuchus payqa kamachay hina munayninta hunt'ayta munan. Kaypi niwanchik nuqanchik kasanchikta soldadun, nuqanchik Jesusninchikpata soldadun kanchik. Mana escapananchikchu nitaq ayqinanchikchu tiyan maychus kay Diospaq yachachisanmanta ñak'anakupis kachun imapis kachun chaypi qhipakunanchik tiyan sumaq soldado hina. Apóstol Pablo uladuman ularunman riytawan pay predicarqa mashkhatapis payta maqarqanku tukuy imata nirqanku hinapis pay siguipuni kasharqa maychus kay Diospaq palabranta yachachispa. Nuqallanchikpis anallatataq ruwananchik tiyan yachachinanchik tiyan kay sumaq yachayta chaypi kananchik tiyan Diosninchikta kutinanchikpaq yachachinanchikpaq. Pay niwanchik qan soldadoy kanki ama laduymanta ripuychu. Pay nuqanchikpata comandantenchik hina pay niwanchik imatatas ruwananchikta tiyan sumaq kawsananchikpaq sumaq guerra ganananchikpaq hina. Chayrayku munasqa hermano, munasqa hermana yachanayki tiyan imaynatachus sumaq soldadoy kayta. Imapaq Diospaq pueblunta nisqata nuqanchik defendinanchikpaq, nuqanchik chaypi kananchikpaq, nuqanchik kallpachananchikpaq kay maychus Diosnin yachachiywanchik hinata. Hermano, hermana, qampis soldado kanayki tiyan. Soldado Jesusninchikpata ama aqaychu yachachay imaynatachus pay yachachiwanchik hinata. Ama ripuychu waq ladusman nitaq masqaychu waq yachaykunasta. Ñawiri imaychus Diospaq palabranta chaypi tarinki masqashanki chayta. Qhipan kutikama kachun hermanos, hermanas, yacharisun maychus kay Diospaq palabranchikta maychus yachachisanman hina kay palabrampi. Ñawiri hermano, hermana, waq kutikama.